segahanya nang hulit. Alay malo adong ihud hulit law mana hulit tujuluan nga. Satu barapat ko may ipakyong mo. Meme na humineho kami. Alani kami ang dami patujulun ni tamyang nabi. Ito doktor lain. Diro situa tua pinakke mata huluk sinulukon baju-baju. Diro ide batatang yang nabi. Sangat tahun ni tubuh namu anak buah baju. Hidup mana itu? Di dalam nitang yang umi raja nami, sayang dia matutu tuara pakoi songon nitang yang kaning pakon nami terlumo di anak nami do baru paroman nami. Saya tutu atau dililihat dorna tujuan naron tu songon ipe tobo niata nami akatulan. Saya gawe meneulah muna sinurupan papanam muna tujuan naron. Tu ipas nama mo raja nami. Tutik kini neng ro sibuk buat iman itulah. Mau lihat ya pasahat kami matuhang mahasiswa itu. Kami gabi mang gabi. Dino situa pinarade pamuhatan yang anan ni waltiu. Baik di hari kondang hasahatan las padumu tu sitiu tu. Nasahat tu protokol. Tulang, do dia mo sa loob na ka ng tulang nami. Tuksong ani pinabuyo pa sa tami. Las marohani ba ng naktotin. Mamerek kami pamulong mo katulang. O tikso sa dia on. Si Paloma ibulus pa niya huli. Si Patoras nang akabarbinotoan. Tuwag katiki na naindo. Asa sa ka na si tua-tua katulang doon nami. Asa institusyon bago lang walang pangarahot na. O di sa diyon, tumumok na mau mga ton, oras mahamin na pa sa aton, sinubuti mahamin ka tulang. Matuto. Pumulan namin pa rin, alam boro namin. Bulati madituhata, bila to sa nariyo ng tiyan, matulisan daw mula sa mga mingga sa atin na project ko. Di ba sa las lero ahita, di ba madituhata, di sa unilo lihamu, lahat, hila, boro. Di na sa Parawas. Nung mabulang dalan ikan, madalang ikan ni. Tusonipe na buta patubahan ito hamo. Madalang, madalang ikan. Karena persita muna tujuan nariyo. Sa tujulo-julo na maakapangulo muna. Madalang ikan ni, kumalang sisi. Kasi ini sa luhut. Akapangulo na Kapataway na kalay kapara. Sumiya ka rin, bumak ka maruwas. Kapataway, malaga ka lang. Wala tayo dito at sa uli masaan na tukarani na ulo tukarani. So, dito ka daw na. Si Titi masih gulang pangarahon na. Tungo ni si Sergio, naguloy pa sa tami ito hamo. Dekat-dekat pataway na kama, kalay kapara. Dito sudah naman pararatan. Dito sudah naman pararatan. Sudah. Tiup pita deh. Jadi soal 5 beren. Tolong mak, Ipo, kasih bantuan. Doto, gerada, tabulan. Bisa rodo kami tulangmu. Halo. Dilas ni rohanami, maka langsung didos ni rohamu, naung majalo pasu-pasu para dong saripeo kamu. Kami yang nami dua itu debata, hileo kuhata marayam niya pasu-pasu na hopar kita jumula sinakia. Berhitima dison. Idalas, dohok deke si piojur, dohok deke si mudur-mudur, dohok deke si monang-monang. Lasi makan ibadahmu itu, dohok sobereda. Mudur-mudur makin lepas tujuan narion. Kio madalannya kapana motor roh. Saha mata supasuan itu hatta ragamnya kata supasu. Mulu paman no pehutorusok kami. Las rohani badamu, las rohani kartodiomu. Tung tipis pion, hafal mata masuk-masukan itu hatta di hamula 2. Di pamutona, di partai luar gaun naik barui. Ikut marbarita gabe, marbarita horas mahamu tujuluanon. Begion nami, hula-hulam, bogi tulangmu. Sidok bogi las rohani badamu. Jalan. Kung nga ako na, kung si Master Rock at Son. Gredo hoto bro. Oh, lang ano? Molodek ke. Tamahal pa dito sa nurang. Patu kalau kami gaman na sa dito pe. Kanya silawan, kanya Molodek dulu. Hata ni sitra hopo. Olo. Di na marawas. Sampai dek ke sana. Anong dominisi mo dito sa?
bulan na ino ko niyo. Nani labuan. Tuk sono pinatapat bahagi di kesimudulu. Bantu jutusan. Ini madi na berbulu. Oh, mengerti. Nang majalo paso-paso para nang saripe ko sa beras dulu nito atay. Bantu jutusan. Marhite na posona. Tagyang namin ito diba ta? Lawan. Oh, Tagyang silaban. keluarga na berbahagia. Keluarga na Bantu daulat. jutusan. Keluarga si tiruk kamu. Di tengah-tengah ni masyarakat. Dari halaman. Masih bantuan, masih bantuan. Oke. Atau kalau Ano, di diktatormu. ito na togo. Tubo Mari sikor. anak na togo eh. Parsubangon. Atau pa mo mga binga-victory na mga ihut. Si tubo Parsubangon. na sa tubo ni Bor. Bantu siya. Nanti Kaka harus coba sini bisa. kata tubo si di pesor. Ya. Takas tubo di tengah-tengah mo sa seorang dengan musa sa rumah tua. Nah, terpesatan. Gajang mamur. Kata di situ tuh madahoran namin. Kata sedikit masih ka. Oh, ada pergi kami. Ada po yang Oh, susah dia untuk bahan itu lang. Ada pergi oh. Ini madek kilal Ada pangalan. senda buru mobil. Debata naman guhi pas-pasunan. Sino di magre? Oh, sabar macam kama kena. Bos ram tabun na suli. Bos ram tabun na suli. Jama boru deke si muduru duro aku ni ulang si godak rapuo muduru durana doho boru di hamu hato hamu nadili litiang dormu sai marabui mainan parsaulian di kamu marsian juan mau boruku hasian ingot maakapodao aku nitangi yang namar linangi haholongi mainan helang namio kisonang manak
Iya, borang-borang kalian namanya. Hehehe. Diteng yang nami pungutai sayang dia matutu anak tahun gawe dongan naga bion parumainon tujulan neron satu minggu matutu kamu anak nami mengabing-abing 2 tahun ini songon naung di jalan gunakan ini siapa kecoron itu hatai perdong sari itu Pamahasahatan tu marhubas saludna. songon Parhubas. Nino ni nama tua. So Parhubas sudah. Ambo so hok mama Langsung tua tujulan neron. So ni nang diho amang udah. Takas do diboto ho arong pumata. Sila sabungan arong di tahun. Jalahodo amang udah mamok kau percuma. Nama hasahatan di Parmusi doh peralatan. Isok dodok konoko Peralatan. Parmusi doh Nung peralatan. nasib bulbe anak kota sejelum merhasota sudi. Asor rumah itu beho amang. Salani ingok may tumuatay. Tujulan nerong. Asa sada hita. So torok sotiga do hita para naputa sila sa bungan narong 2 tahun. Ilo pangilon namin ito mangula. Jadi penting sa rumah itu mau tujulan nerong. Payuti kami akan poso. Jadi so Dipopuk na jeriel. Dahil ito raso. sosial Jeriel, bekamu. bunga sila sa bungan ibu doa Jeriel. takas sakit dari tadi. Jadi tuk sungoni penon tibis ni las maroni badan itu di muna mancalon. Noan pe pas Permusik nami
Pwede mong ma Kamuha presidio na naupartusi. Perjolo di tuata, boleh hati madi ulut talas nirwa bala di tikyo. Terkhusus tuwa mang doktoina opu rona pepeng sar tu nasar batu bahwa mang kaitu sudi pau paremon. So minat tenekin walau dibereng dosen segi kesehatan mona selao. Ra aledang hita nanu putusan Tuhan hidup putusan. Jadi oke las maroham las marwani kodim. Wadi bereng kobe sudi pangaliak ya kaya nak komi. Satu nomor sohotan anak dokter ini hurata pula di tikion. Pengen sorba tu amuna dua ada yang dah dokter lah. Jadi di ho pengantin baru di sohon di las niroha muna dok di las niroha ni bapa dok oma dok keluarga sudi. Tong domar las niroha hita selingkungan Santo Yosef. Nadong di huriata Kristus Raja semesta alam pialita. Sialanido tumbar hite siya nibdepe tang yang nami nakin mama suma di bata di rumah tangga muna rumah tangga naik baruon jalan di bata matotong na masijong-jong di tonga-tongamu jalan di bata matotong na manguduk jalan ni ngulu muna si ganupari di padaw di bata asyan hamu akan nahura akan tahini parja ng kasibolis manang gidi pe wamang doktoy na mangului jalan ni ngului di bata man ang mga rorot tamu tujuluan neryo Marhitilas niruhanta las rawani sudia karena nadok ni baba daw uma di patikiano manupok maribata jalis doron nami si ingotong muna so nadok ni dibata do marhiti na pusong ay nane pinado mo ni dibata dan jadi sirangan di teruna berarti kuseda na mahumuli patikiano saat tu patikian di perujungan ni muna tuak katik-tik na natro so di doon ang hamis sa lingkungan Panginoon namin so nadok yun hindi puji-pujian sotung manipil tu hapirang sotung manipil tu siamo hot maho songon kereta api molo keluar sarel gawa berarti hot maho di dalam norma-norma rumah tangga ni damanda di matanya nami songon namang gohitang yang nami dorang nami na sonir ni tua-tua meme si may tua may na nalopanganon ni na pinarorot alam mo to kami doa mang doktoy nang di tanong panirahan ni debatado na tua lu na maramo di parang di matanya nami molo taringot tu statut tetay na rapat jalan penon ramar si motor do edisi jalan Panginoon nami tu debata papit para pakko pakyo mo otik sosadia pirmain na otik si Birnitodi kudang si butong-butong pirma todi mo tujulan na rota dia mo purona doli do di nato purona buru tong sudi kiluarga di matanya nami butima apa pun ada baik. Puji yang membaca, mahita
Dia unta labi talam sanai. Oke, ya. Oke, pemasuk ketoknya kak. Bolo pa na di bagasani na pula di babay. Empolo no doon tingnan lautang ni baba doon empolo di. Oke. Mapain hudu-huduan. Dolo sinukun marga asal noto pagtuturan. Marga dia do amang tulang ni helanami. Amang, si metu ni bereku marga si mamura roha. Mauli ate ma akahap. Nung matunggulang di suha todong iwatong todong ngami sinamo ni Bortay. Alani sanga mo ikop kebagyonon nami do sinamo na hujalo kami tuhamu tulang ni helanami. Alani sungod dia pi nakupasat tamen no anong maru ito namin pati susadiyon lasrohan ibadah mo lasrohan ito di mo madalosa hidup kami pasahat tamang dari tungsong nipe akahahang natarpasahat kami sinamo ni Bortay asa tu barapak ko may pakyong mo markada di dulu ki markada di turua tuari nanengro sisa datang yang mahita maloho di dulu taboran nami do sepuluh tujuh kami di dulu tabor yang tong siyan dulu sido buti kami bakalas kasahaton sinawak ni Bortay Gabi jala horas mabah razan hita tutu gabi marapara ayang go diwuri marsiboto do hita parjolo seorang tuh siang enong dagilo anggo dituturos sonari marhitehon helamon berekon las marhitehon borutau borumon bahamaan ngana to hoi apara sidolina ni dokmi tumpatar do sugud dulu tanda songon dia songon ni dokmi dinambalga di saloho sinamon ni Bortay totong marbisuk doho dia jadi Tuhan dipahigili hoko do Tuhan mihahambar gasi mamora atong song nani dokmi bawa para sidoli marsitaporan mahita bolo di luar ni geleng taon namar hahamarang di mahita song nani dokmi mulaw di zolo tabor ya usapuri mulaw di zolo tabor aku masapuri sisa daboru mahita bahoras mahamu akang ginami hipas mahami namat jalo tuksong ni penuaing na pinatubamon nga masay gudangon parang taro na ingot di puda dang lupaho dito nando putay tung masay belgado di pasato songon na nidong imaba tutu apara siduli si tortu barapak ko pakyum nami yung tugabena tuhoras nama helam berenami doh borum boruta songon ni majado honon nami ba pra mauli ate alani pangiduan nami
lantik maberekku eborku las gabe boru berem gabe helakku pasu-pasu mga dengar. Jadi song nima di hobre nungatag batutur tutabunan ala dia lapo boru namion boru pasaribu tutur nami pigabidag marga si mamora hami tulangmu kami buhay hami marapara tu pasaribu ala dia lapo boru namion boru ni rejo. Jadi terlumo di hobre dia nak bataki naman do pangitumu mababa ang upenud hami maamong mumargasi mamora diso dagsala amad dok moloho guru pesaribu do sian habur hatamo ang goduk sahat deson mula amad dok guru si mamora do lumobi ma naktu berenami bere kaholong iburu namion marsi haholong akamu niya di dooro namin di papatar hamu dui holong niro kamu ne sa pinong maliling pardongan mo tatong di perjokok kamu sa palanong mari di kotono da bereda di pasahat si matuan apara nami di pasahat naturasmo apara nami buru tuhami ho adong dohatan di situ tuan nama dok dakani haudulang pajomuran nerer baru pasaribu pede lapo bere totong de buru nitu dinang bardong saripi hamu atau mahamu dililitan dormu tubuh lak tubuh sikor tangyang nami tulangmu among mu buru tomat tamar tua di bata hok maripemu tubuh honom muma anak bohok boru akas sedeng katutubu silui pesorang takas tubuh di tonga-tongamu sahat gabidongamu sahat serumah tubuh atau palit tapagabi tubuh dalo sa taduan patarde husak siyo kami na toro tarlumo bima marga tapuna dohot marga pasaribu arimudo gabi alanung katakas samu kuidahami marsi paloloan songoni madohonon nami mau lihat musik nami asal dalam kami doha namion bain nahobar
Alanung di Batulus sakak mina kota lagawi rumah tangga ni baru iselani rodohan songon petari daun holong rohana ala dibuka holong ko yan kota anak mu lagawi hela nami baru nami lagawi parwena ulos nagajang ulos itu orang ko gajang berita gabi gajang berita horas si bigyan mulai do dokku sa pinopar mo jala mamita torok ini pinopar iho salino tujuan narion toni malay jadi pesan kami ma ulos pacang moton tulek kudo lotokku perjolo do ba do upasa ba sama tuh jadi asa ada luka mena tanggul tua guluku dari pasar tanggo ngugorku pepeng sarma tua malek kuda botokku bayi itu popoku nal saltu nomor no mah itu ya mai sikap tua mah perlingkungan di seborok dewa tama nomor tua suli bayi tadi barorok asa saat selu saat matu potea lunga saat sederio di jalo yang nak kota pasu-pasu perbagasan gereja do majalo do na kalian ada dia mata kotai saat orang sebelah kita surjel gabian yo nak mo nama terap kamu permisi kami Selamat berbahagia tahun kedua. Semoga keluarga yang bahagia. Bola itu totong do toka tutu hatta. Lungga di Batul sekak mulai pela dokter baru. Nagawi membuka rumah sakit baru. Bangidun nami masih holongan mamu. Sisa daroha, sisa datahi. Ingat tamu mah semua hata nih. Suri. Melalui napasona tunda sudah dia musirang anggo susirang ni hamatia bagi don nami dihela doktoru terfatok kamu dililit dorong jadi di sana nih dihela doktoru rumah kami semua batulu nolong kami babain ulos hela ulos boru tuh kamu ulos nagajam ulos na toro mamita gajang yumur di hamna dua helak do boro do si tor pinopar tujulan na dia di noempe las marohamu jalaho ma uloso nang nileni uloso gero muna helado to boro dalam do perhatian tua mat tanawar tua da beta
Jadi usar sorry masuk akan yung pasa hari rang manikidang di dorong nama pangumpuna badamu mana sudah disirak terdimu hot masih ngoma maju tu. eme obud na sumarok bintang na rumudis obud na sumarok di duluk ni buburok tua tuburong muna mga anak ruis bor torok donga muna may saut sa rumah tua asa tubuh mahari arah di pertekun di huta tubuh muma anak na bersangap do baru muna na bertua asa saat sulunga saat tukatea lunga saat bisa nerion heladot tawaro di jalo hamu perbuga siam dagas duri dohot majalo mangaliat beratay saat horas mahita saur jala gabian Maju tu. bangga permusik kami asakan ning Kalau pos marah tu lah. kamu medlo asahan ni ulos hello. Diwa hela, madar hela. Dia kau nak kasih dua-dua, asal kasih dua dan itu waktu kami berketemuan di pasar ini, itu kami masyarakat desa, unang buatin itu perjudian, buang helak koma tu pada datang, nah par tu baru ketemuan pasar ibu tu, tu aku belum, soalnya pada helak.
Asa dia rumah. Maafin kata aku kurang juga. Dia di scenario tuan dan saat ada masalah solusi yang dapat sejauh dilihatkan tujuh loh setelah menang bahagia menang lelaki bisa sol bintang narumiris topon semua asa tubona torok bor anak torok Chris borok torok dengan musa asa tubuh mahria debat koni tubuh mah amar sangat turun dohot boru nama saat begitu lo sedario tempat upah mulai siang batal pas-pas baru lelaki tujuan non saat mah tukar korasa gunungan karena orang meroha jadi dari pasok berdaulat termasuk perlu di betul ada
Jadi son hani jongjong siang iwoto. Donon kami betutu itu. Berbahagia pada muda, kuasian, naik kuasian. Gitu. Jadi bukan itu tuh tadi apa semua mau karya kena baru, gawe keluarga baru. Dia waktu itu di keluarga mana baru di paso Tuhan. Jadi dia kamu sadar roha. Gawe keluarga berbahagia, keluarga situ Zulano. Jadi yo naik kuasian tempunan. Kita kebetulan sekalasian dia ke SMA. Terus sama dia ulong, ada nih dong. Itu hobi, ibu kami orang gawe serokan itu tim, gawe serokan di gawe persatu bulu. Holongnya malai itu nabi orang udah tuh nabi. Dan dah, Berapa semarang? di hobi itu Berjudul mari itu, holong nomor tuh. Iro pangeran nabi kayu atau sonari nga sahabi gawe keluarga tempuna. Tadi dah holong mi jala berjumi, berite bakal ahom. Terangnya nampak kata yom dari itu dah iba tutu asa panggil kami tanya kami gawe tadi dah orang kasihan Tuhan ni agak ba keluarga mo na gawe keluarga na marhay paso gadya mo gawe na tutuhan marite gawe anak do gawe boro doa muna may satu nasa rumah tua maju tu. jadi iso di kami do ulos jika ulos Catorop sekejap Rabu. Soalnya petuduhan orang kami dah itu asgiat gawean anak kamu gawean boru nabisu marroha jala leling mamangulu satu na bernini marnono sa soalnya natin isto tu amar manok pututu digijang doarirang ditoru pangkaruan nasojari amu sirang bolonung berhajabuan dibuat matutu hatoras ben sopo di balian setotong na gawe amu jala horas di rumah anak angka pasarian Maju tu. sasa di solo sasa di waktian gawe maita jala horas totong ma diramoti Tuhan Maju tu. Ayo rumah. abang berusin nabi Tuhan sih, tahu mah awang karusin namin. Tiga tolong urut tuh. Babe.
Iroha sana bumi na tuan bagai Batali ama naboru ni raja ho Kemai ibotongku ibagas kohami Pakoru baini tori rohami Aja didamani lohon dari nani Birmato tini digonggong Tuhani Pasali beoti Ikong sabar nohon Kuna lucu Mana cuan-cuan Iyo toko Namanjaro Dari ulo Borsiap kalian Namanjaro Digonggong Tuhani Ikong sabat rohon Mulai kuna bucu Pada cuan-cuan Iko toko Nabanjaro Wariulo Borsiap kalian Damaskan Kita cerita. Jalo Bormani.
Dale mak, natir haru deh. Hida. Lu mau saya tulang. Baju kamu mak, asa tahu dulu.